بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام alkaba cetigi mandemu ami tanga yini ala fama fe kabo shatana toroma ala fama mana alkaba cetigi fe alquran cetigi la ko ka fo muhur mande kono jugu be muhur mande la ko shatana de anjugu yere yere fanga ta davena ka shatana pembe allah subhanahu wa ta'ala minyada ala de be shatana fanga don ala de batme chogo don malam ambe ala fama deli ala kaka ala kamala ka doni shatana changa keta ananga fotala namboro la bazizini ala fama toye angara bako ya fanyi sadiqul masduq ya fanyi comme hulmande che ana muso dem say anima koro ni fefnya ayu sinzi bara dola bara indamina na nabi feka barka soro bara ina kwa ka damina ni bismillahir rahmanir rahim ko mumun hakil maka bara o bara na ya damina na ma damina ni bismillahir rahmanir rahim alkraba sallallahu alaihi wasallam ko fa huwa abtaru ko bara ko bitike o kore ko o bara barka bin nakashi o mani mamba fa barka sore ka bara la ibi sinzala ni bismillahir rahmanir rahim alkraba ka kerkere lu do ko na je ka do kadi mo mande ma danya zidina ala fama toye ami do ko ka sababu nyumaye alkraba sallallahu alaihi wasallam alkraba nyanama alakanya ayerema sheikh al-arif billahi as-sanusi rahimahullah ako alaka hine a jovurota ana furubata mimbi yele ani mimbi jingi ako iti foy sorala ayo faka soro alkraba sallallahu alaihi wasallam de sababu yi wala ambe ala fama deli o sababu nyuma alkra kero sababu nyuma maka nyeshi amma ambe ala fama deli kisina ma chama be ala fe ala ko kangara mo ka dayro la nay dugo ka yere yoro ambe dugo ke aka kala ne volo wi sahaba chama ana musoma unyana ngara mo ma unyana muhun mandema alkira sallallahu alaihi wasallam ni chamuno yala la kerka kola nyonve ghazawatu la ku kwada kafriya la ka flanga fa kari ka la ilaha illallah muhammadur rasulullah jiri turu ka qur'an debe feze o chew ana musow o luka jurube muhun mande bela aka kan be ko lu bonyo de la arsalati sarabe alaka akwa nganu ko fa fiu fa ka salamena nyuma vuma wa ngana ndu suku nyesho ma fiyo ni jigiya ifa ka sarambu aywa miri nyuma ndaku sekere assalamu ambi ala fama deli kisine ma chama be ala fa ala ko ke ala kala jinyo zana mawka namboro lami dugo ke angara mako sodu nga sanmo nyi sirfi chema ana musoma sirfi fima ana jema sirfi foloma ana labama u bebi wele da kurnya kele ko ahlu bayti rasulillahi ala kala somo assalamu shere mi vanyi ode ku bele jele mine ku ke kele nyi ubunye ku karama ka kufe ala jati kama ka angara mako horoma kolashi ula ode alakira ka nyuma sarali ya ka demba yalla atale ko
ayode nyina muhur mande fa ko uzakkirukumullah fi ahli bayti mbe a hakeli jingi ala la ne muhur somawla ambe ala fama del ala kaka ala ya kama kishine ma chama be ala fa ala ko ke ala kra sodun ko sanmonga namboro la mi folli barka dak kera kera al salama chema ana musomaye kadu ko nyine salamu fe indina bara ala ya sere ala dama de seka koloshi wala dama de seka jonde me ka fotani ka be sababa ma nyonda dongo do ka sigi ka puma aywa al salamu nyefe amannoko anjigi kay ala la ni al salamu yedu ko ke allah subhanahu wa ta'ala yedu ko mine bayi balma assalamu wa raja'una fikum akid anjigi kay awla yan sama du ko la allah subhanahu wa ta'ala jati kama al salamu balma mi bani nyonje ni mbara ala ka koloshi ambulu abi ken farkolo kenani don nyuma ni garsega nyuma mi ya rabbi allah subhanahu ko noko yamma ka sey ka farfore di amma adugoti minane ikhlasu min de no yedi sukun jele nyay ka nyishi ala ma ka ke ala dama kama yerame ka boala jena ta ka boala ya rabbi ay dugo samama ala ka noko ya amma allah subhanahu de yotige allah wali zalika wal qadiru alayhi ala de yotige wa ala de bisawla nga salamu ka dugo be asabati salamu ka dugo ba teliya ya rabbi abi dugo mununga anye anango ala kamina na weruma hadani allah wa iyyakum lima fihi salahu dinina wa dunyana amin balma assalamu ne garbu kay dugo nyine afa garbu kay reba seko dugo ke ay ya rabbi ala kanen aw bela jele kana kambla sira nyumanga anga je nanga la harabi nye sira nyuma minga ala je kono ya rabbi ala kambla ka ya lil ilamu annana jalasna ukhra ni opmanye bla pma temena amba fa assalamu chama ana musoma ka don ka fo kan zigira kokora aywa penal tv la sigi duru nana ala sona ka sigi ndamina hera la chukuma nambi ala fama deli ala ka ngola shala fa kadda cha kayra la wa darsu insha Allah mawla jalla sha'nuhu tabi'un lis-sabiqi ni ala fama sona wala dam mina dibbi sigila ajuru tukuledo wala da temenena wade kama jango famu ka sinzi wala da ka sirinyo na ambe sekine korfo ko fe doni wala da temenena angun jora ala qawaid al-iman sitti liman yajo se woroka alhamdulillah rabbil alamin halibi ambo den no fe kan zego ke o wala wala lillahi salamu ka fam antleni tlemi ben tle juguye jamana laba alla rabu fama mun ngunga kanga ke ala ka dine mafura yo lu kera dine juguye ku kan nafalota ka ke ka dine faraka fili ka ke ka salamu faraka bo nyona ka yera bonye koninya aywa ta'assubu ko jiri turu salamu no nyonje wala alhamdulillah rabbil alamin an gade foy ma fanga dine am se ka ndaba ma don jogo nyuma na chogomina ka se ko jira mawla ka ala bato ka fatu oka ko ndoy be ala fama bulo ala ba do ba nyina ba chogomina wala nyakanu ka wala dan non kere se ko dama jira la wala ma rasikhuno ka aywa gafo kono ka faranyo ka di salamu ma tawhid ko fitne be jamana labana manga fumi be jamana labana manga ka chakate me baraka ame fa salamu ko sembo ola ika ala kalanda man kika ala do ulama rasono yom mvo ala la ko maka nga miro la ini daba man nyonje olu nyini ko lu shidon o ko mi man isembola a top ma misena top ma chamani aya a top ma bulo bo yere nyinola ala ka kala nyumande amma o dala sigi temene na intan be hudo de ke kadlo anga wala da temene na ambe segi ka bi wala da data yende ango tanbihun akoni ni la kunun de hakilla dido al-salam for banyama kuluma ila ma waffaqani Allah wa iyyakum sawaba assalamu alaikum mandemu ba fa ka dombi dugo ke nyere ka dugo ka ayru ya ala kambe sababa makata ani fotala annal ashaira ka fot aywa al-salam for banyama kuluma no be wele ko ashaira din tasra qoromo mun nga dina jurut guledo aywa imam abul hasan ash'ari tala tawhidus sirafe kamini alakram mande maf samandu tlela qurunul muzakkati islamiyya ka sangam saba folo alakram sallallahu alaihi wasallam dalane zanma ko munun ga fsakata mem mande beka nube dine shido kata mande beka nube sira alanye kata mem mande beka oluka aywa ashaira ka dine juru sirime aywa o nganawdela o ashaira qasamu at-tauhid ila thalathat aqsami ambe ala batu tauhidu minga alakil bandiya doni minga nabi wele ko tawhid ash'ari aw ulama wiye ala kele bandiya doni tlakata tlayoro saba tawhid zati ala yara zati allah subhanahu wa ta'ala farkolo o kele bandiya wa tawhid sifati an ala fama mangutu o kele bandiya
wa tawhidul af'ali an alaka kewalu olu kelibandiya ala ne foy farale nyonga ni vennuna an foy farale nyonga azatila an fen farale nyonga ka sifatula wa an fen farale nyonga aka af'alula kuma koray ay i'tiqad al-wahdaniyya fi dhati kad dala idusukuna ka fako ala zatu ala farkolo kelendo ala kelende flate wasifati ala keleni amangutula wala af'ali kelendo aka kewalilla an foy jende mangutula wa an foy te jaga baraka nyove وقد ذهب بعض المتأخرين إلى تقسيم التوحيد إلى قسمين أيوة دونبا قصتو دو أيوة ولوكا حكي كرا كتوحيد تلاورما فلاي الأول تلاورما كيلو يو تقودا كتوحيد الربوبية وقرأ جمعي الاعتقاد الجازم كدنغانية تكنغيالا بأن الله رب كل شيء كفكو على فب دبامي ولا رب غيره على ولتي أو على ينغفه أفلانا الله معكو التوحيد الألوهية كو قرأ جمعي الاعتقاد الجازم دنغانية تكنغانيا بأن الله سبحانه وتعالى كفكو على فاما على كبو على كسانو أسيقرطا ما هو الإله الحق وقال دي تيم أيوة مساي ولا إله غيره مسورتي على كفه وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وعلى كلمة ديامين باتوي نين كرا أولوكا فامي يكو توحيدو ين لا رما فلادي أبما سيسان ملاحظة دي بكورفين فلالي دي بكورفين علماء الراس كونو فيه علماء الراس كونو بي سباين دي دونغا كورو وتين نونو غاني فلاين دونغا بمامنا نو يافو نو ياسبه كلاي حكلي علماء يو كونغولو كورتا كالاجي Allah jele ko fe u fe ka saga kanye ka kitabu ko na nyefle ka donga dola kari ni almurasukhu doy abina ma ayat luma jo abina mivo ni nywana ka dogo ya ka fambe fevara ka wolma fembala bal ni ulama u yemivo ambi jode ka bil sani sharh wala bayani ni wala li dalane ka tli opma tawhid qorotigu no e dina tasra qoromo malikiyamu ayu afolama analla ba ma ala kilbandiya doni minga ani dina tasra kuramu olu be ayuwa ala kele bandiya doni minga ni nya flade dato inye koro ika famu kanye kele tala woyo tala dina dalude akuma almurasiku ako fallati yarahu jullul ulama'i ako don ba fa bako meminye ko de annahu la farqa bayna tawhid ar-rububiyyati wal uluhiyya ni ko rabbu kama alama ni ko ilahu kama alama ngolu yo flade bonyona ko ke fenfla ye kasoro ko ka tawhid kiti jo oka kami yangoni kuna sirbi soro kuna sirmi ni mami tega mine a ibo mandala ala bi wele de ko rabbu o ala kele de bi wele ko ilahu ngane ko tawhidur rububiyyati ko ala bi wele ko rabbu o ala kele bandiya doni tawhidul uluhiyyati ala wara men bi wele ko ilahu o ala fana kele bandiya doni a kami ya mabi yere nyine ko ma ko akere tugodi kaseka kiti jone 20 vlaka o kitu te nyonyi oluti faranyonga foila apma ni ulama ude dine tiku ya alakata taraka dine khalfatu ulula apma ya tulo maja ulama umna mivo tawhid kitab min bambolo ko jawharatu tawhid asharihu min ya sharhu ke ka to ko alqawlu sadidu wa sharhu ka puma de ni alaka nasara kaydala ako ko davarate ne vevla nyonje ko fo dina kuratiku ye kuyo min vara nyonga ko dla ko sebe ko bla moko kala ko sabatinde bi ay wujuhin min wujuhil istidlali dalu jole nyeda shita sabati ako hayso kadam munga lam yufarriq bainahum alquranul karim ko qur'an ay kelende qur'an ko na nyana min be ne vevla faraka bo nyona ka ala wele ko rabbuka ala wele ko ilahu ka se ka sabati ko aflata keleni wala nabiyyu ko alakira sallallahu alaihi wasallam ma ayu asabati alakira sunnatul mutahhara mananayi wala sahabatu ko sahaba fana ma sabati wala ahadun min at-tabi'ina ko tabi'ina ma kilinte mi ya sabati wala min as-salafi ko ma ta salafu la muhammade ayu ma khiyar mo sanga me saba kono mo adoni baw ko ma kilinda la mi ya sabati on alimu mana kelete woyote basu de do opma sakasakale kera ko buru tawhidu bajila alakara mande nona ulama urasu kono nona salafu kono don baw nona kamma nyini mami nyene zabe ko sabavura jira ana amsaka dana ya sabati meme ni ngapma wuli no ma sabati
opma hakika mi almurasakhu aymi way hakika fo ni kuma aywa kuma kurad la lenye mi na yoro manja ala ka kelin mande amma ako wal jawabu ako jabi min ala muqassim at-tauhid ila rububiyyah wa uluhiyyah kun mami tauhid tlan ka doka rububiyyah ka doka uluhiyyah ko jabi min o tigika ma rawahu al-bazzar ibn azbi ما رواه البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم براء بن عازب حدث كلمة من لغلك على ربما قال أيوة براء كو قال ربك كو يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت على القرآن تشنتك لا يلودي قال على بي لمن يجون ندلنا السبتي نبما السبتي لني أيوة علمكو أكو نزلت في عذاب القبر كون القرآن أي كوا جينا قال ربك كون جينا أيوة kabru konna nyangata de kunga pumana fa yuqalu lahu ko kabru konna Allah subhanahu wa ta'ala yamaru be puma shufe abanyi nga ko man rabbuka ko edaba may joni fa yaqulu ko shimbi jabi de ko rabbi Allah ni salame do ala badalne sabatina fa ala yulaydu tajukumina ala badalne sabati ni manyuma inde ka ba fa ko rabbi Allah ni daba may alay wa nabiyyi muhammadun sallallahu alaihi wasallam ngana nabi may alkaraba muhammadu ako fadhalika qawluhu azza wa jalla ko de alaka kuma koroy yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti ala bi musabati mamun liman yana ala la ni kuma kan sabati le fil hayati dunya jinyana ma yala wa fil akhirah an lahara imam muslimin lakali ko yoro de la aywa quran ayan nana ko yoro lakali ako kuma fasu'alu al malakaini lil mayyit an rabbih ko man malaka flay shuni nga kabo aka rabbuma kadai la an ilahihi masaki kanyi nga kokora ko ma rabbu ko ko ne anyo famu aywa ika ilahu joni kul annahum yayumuke la'annahum la yufarriquna bayna ar-rabbi wal ilahi kadam nga ala na kamela kaw kuti dafara tubulo rabbu ni ilahu ni nyonje rabbu kore ko daba masa ilahu kore ko ala aflay kilini Allahu rabbul ibadi ala de jonda ba masay الله أيوة إله كل شيء على في بلد اللي دبا مساي أو مثلا نيجي حقيقة المراسخ يمين زبتي أكو وكان الواجب على مذهب المقسمين للتوحيد كنا صار لمن يطلع كربك على تقوي كإله فنك على على وري ككيتي جو أولوك أول من نيكو كوي أفتشوا جوماي كربك على تقوي كإله فنك تقوي nga ka flaka fevla ka kiti jwaka ku faraka bonyona ni kiti yu bonyona kuma nga fara nyonga no kara hakika yi al murasiku ko ma kum malaka akunga kan an yaqula lil malakani lil mayyiti kum malaka flaka kan afashuma man ilahuka edaba may joni la man rabbuka rabbuka ika rabbu ye joni ku kuma nga ngani ngolo kuma nyi nga de ko man ilahuka aw walma yasaluhu an hadha ubanyi nga ka boni ma wazaka ka sai ka nyinga ka boni yarama man rabbuka na jabidi ukun kan sai ka nyinga ko man ilahuka haza wadih ni ko jeli hagli ben bamuja akopma ni oshima kesa ko haza muhaluni ni madlaleni sabeni chenyindo ani hakikata kelini apma me min ala biyo assalamu fe kerngara lena ashaira fe tawhidu min blambolo dum ko koni amnye aywa dum ko kana sanveya akoroni tlebi abana ke kala mi matla ishamsa ila maghribiha kaminat le bor la kata set le bero ma tawhid min bambulo tawhid tey mi misaka nyeka tema oka tawhid tey mi sanadu bisaka kene yaka tema oka tawhid tey mi rijalu ajlakali chaw asabeni chaw bisaka sabati ka kene yaku ko doni giriya ka tema ayu tawhid ashariyaka o tawhid tey ودل الإمام أبو الحسن العشاري كله كده مبارا نيوما ينجا مربون أنسك كلامه من ببلورا ودو يلا جن حكي دون كما كول لبا مدنا كودو الشريعة لا سلي تكودو ويا يكوي يميفو أمن دي دو مدينة يا نيندي على كوي حقيقة مدينة يا أي نفرا نيونغا أي نفرا مالكم أنسك فقهوكا أكا كلا كلام لونغون أبانا كمو دو كم سلامي سوما دا جونا سلامي سانغمي فلا فولو ni aywa islamia sangeme fla sangeme saba folo ni kitabu nunu ni zeben fura nun kala ni damina na fanfla biso mena mina ma fu mo ka hagli soro ni mangana na wulit le goyna ngoro kana ka ko na fo o shiri taye ko dine famuna sisa ala kala ba kununa de wa wal mamuno be ko fo be ka sogode subhanallahi ala ka klin mandi amma assalamu alaykum aywa
kuma ifamuna sisa mi minni aywa maliki kalando fe ashaira fe abulu be minga ya bulu chorala la goshili baw mana se hakew hakala la goshili la aw ka nga jidi aka mi aywa fe pronina amina ko la katafe kada munga la di le goshili nte ala ko no fe ata kira ko no fe boytala ka dondala la goshili nyo damade nga jama ka chaya aka don ko be barala ni mamun ma jonva barala ka do ko nyere jama do soro ñu ne mbi feka ala ko ne la pasa mbi feka kira ko la pasa an sigini sanya mi fo tawhid ko na matna ni dore mi ngay no ya segeke na be mi mbola sabe a papier ci amma na be mi mbola gafe ci amma ala ka kili ñu amma ala ko kaka ala yakama sharhun yasirun ala qawaid al iman sittini o kuma temena ni ñefol fitini ni wala li fitini halibi islamiyya do si ngoroka anya kilengele fiye ngo kaddan ngele la koy wajibi o kuma kelengele bele jere dalu qur'anina hadisala insha Allah ta'ala nzego da majira la amino fana sabati ya rabbi ala ka fam to ko nyumadi anambal asama bele jele ma asama jose woro ayo lemania jose woro ayo adalu qur'anina sulo de ala fama ka pumaye ko man yakfuru billahi nalo so talaka jom mawmani e kafiri alama wa malaikati ka kafiriyan alaka malaikawi kutubihi ka kafiriyan ka kitabuwi wa rusulihi ka kafiriyan ka kirawi wal yawmil akhir ka kafiriyan don labaye faqad dalla dalalan ba'ida kwatike filila min yoro kaja ala in suratu nisa ila ala ayakama an ayabi sab'an woro wal qadru allazi saqnahu fil iman billahi min as-sifat al-20 fi dhalika kifaya sisan ngele be amina bedda lusama nga wala da temenuna anya min fo al imanu billahi ako man yakfuru billahi imanu billahi anya min fo ola no ya ala mangutu mugami anyo sama kana ka kelengele belejele aywa korta ka jira ila obi wasaka imanu billahi la o hakayn obi wasaka islamiyyi limaniya jorola sisa insha Allah ta'ala amina limaniya joseph lana no ya ala fama ko wa malaikatihi ko kal limaniya ni ma min fitri wala na ala ka malaikawi الآية الكريمة تقول وملائكته أي بلبل بين على فما بمنانا كو نما من فتر ولي نال على كم ملائكوي على كلا ينيمني أن يتحقق المكلف على بعفه واجبية يرنيكا السلام بالكوكا دالا حقيقة نيكا بأن لله عبادة كفو جمدو بألفه مكرمين جومون يجوم بلوي مخلوقين ودليدو من النور كبو نور الله على يدا كبو نور الله أم أدم دون دكبو بقولا لا يأكلون ولوت الدمينيك ولا يشربون وتجيمي ولا ينامون وتي سنكو ولا ينكهون وتي مسفرو ولا يعصون الله تعالى وتعالى فمكوتا فيما أمرهم فينا عيو يمرين مني ويفعلون ما يؤمرون على كم منجي أبو دمدك ودي ملكو كتبيه ودنجكو ألفه والدليل في ذلك من الكتاب والدليل من القرآن النصول قوله تعالى ودي على فمك بمي القرآن يتقول وإذا قال ربك للملائكة أكو بما منني دبا مكو مهور بما منني دبا مكو ملائكة وما إن جائل في الأرض خليفة كنا على بنانا نبلا دوكا دوك مكولو كولا قالوا ملائكة على فما أتجعل فيها من يفسد فيها إبس سونغا ما كدوك مكولو كولا ما من تشنك دوك مكولو كا يسفك الدماء نجا جلوب ونحن نسبح بحمدك أو ملك أو دم على أيوة سنيفو ني التنوي ونقدس لك أم على السنيفو قال على فما ملك النجابي إني أعلم ما لا تعلمون كنا على بعون دونك نمبروي على فما ملك أو نيونجا وملك أو كسبوتو أو واجبية كافو كتشنا كم ملك أو كتشنا ملك أو بي على فما فلان يعني ملك أو بك مسألة فاسجرا كو باروبو على كلام مندي القرآن تشتكيلا أكما ملك أو بي أو يتشين سورة البقرة لا آية بسبع إلى نفو وفي السنة المطهرة ملك أو الصورة لي هل نصر عن يتولا والصورة لي أدلو على كرك السنة جليلة قوله عليه الصلاة والسلام ولي على كربك بمي إن البيت المعمورة كان قاعد الصبر على فما فيك بقول لا قاتوا يكو بيت المعمور كوسوي يدخله كل يوم 70,000 ملكي كم ملكة بكليس جرما بكلي أيوة كود بدو أيوة كل يوم 70,000 ملكي
meleke aywa bakele sikorma ba biolovla kolu debi do aywa soy ngono huma la yaudun oluti sekibli nolu nana ka soy lamini kata oluti sekibli o koray ko davende meleke hakka non ala yarate asluhu fi sahihayn ala kan hadsayn Allah salibe bukhari ni muslimuna wa kutubihi aya bil babi aywa liman yina anve kada ala ka kitabula يعني على فما كلا يجب على المكلف الإيمان بالكتب السماوية بواجب بالكو كاكل دنيا أكل لمنيا ني سانف كتابوية المقدسة من كتاب السنموني وهو أن يؤمن بأن الله تعالى أكدالك فألا فما أنزل على رسله الكرام على جنك كراوكا كرا من كرا بلوية كتب المقدسة كتابولا كتابي منوكا السنو هي كلامه القديم وألك بما قردي بما منات كرا وأوحاها إليهم أي كتابي ننو وحي تشكتا وما مبجنا فيها شرائعه أياك أبيك كشريعة بني كتاب ننو غنا نيفولي وأحكامه أنك كيتو أبي في جونغ أبي مينجة أيو ولا كنا أبي في كمين تو أيو ولا كنا aywa jokeme min ngonani aywa yamarumadi ola ofana ba kono yuballighuha ila khalqihi jango kiranu nunga alaka chinunu lase alaka davama يرشدهم فيها إلى ما فيه سعادتهم على فما بي أيوة وكنا أيوة نكتابو نوني كتا فمني وكا كونا جابي أيوة وفن نون كليلا وكا كونا جابي وفن نون تولا على بكراو يا مريا وكا كنا غرامغوي وكا جون تيغا مني وكنا كتا فمني وكا أيوة كونا جابي على في الحياتين نينما يا فلالا جينينما يا أن الآخر نينما يا o kitabu nunu munu nana ko ɲɛfɔ n'olu de dusturu ye ni ala ka sariya kitiw bɛ o kitabu de kɔnɔ o kitabu nunu ka da olu la o ye lemaniya jɔse ayiwa belebele dɔ ye ala fama ye min wajibiya a ka jɔnw kan wa a'zamu hadhihi alkutubi ni kitabu nunu fana o ka bon ni ɲɔgɔn ye kitabu ye kitabu belebeleba ayiwa naani ye sanfɛ kitabu kɛmɛ saba ayiwa kitabu kɛmɛ ani kitabu tan naani min jiginna ka bɔ sanfɛ ulama'u ka kuma na nka a belebeleba kitabu yɛrɛ ɲɛkun ye kitabu belebeleba naani de ye a kitabu belebeleba naani a fɔlɔfɔlɔ a tawratu o de ye tawrata ye almunazzalu ala sayyidina musa alayhi salatu wassalam tawrata min n'a jiginna an kuntigi musa alayhi salamu ka kɛlimullahi musa ni ala tun bɛ kuma ala ye gafe min di musa ma fil alwahi walawna kana jingi dugukolo sanfɛ ka maaw bila sira ni a ye o gafe de to a ye ko tawratu wa zaburu a filanan ye zabura ye almunazzalu ala sayyidina dawud alayhi salatu wassalam n'a fɔra ko zaburu de ye kitabu min n'a jiginna ala fama ka yamaru kɔnɔ ala fama y'a jigin an kuntigi dawud alayhi salamu kan a sabanan والإنجيل عن الإنجيل المنزل على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام إنجيل غفي من ناجينا أن ندقي عيسى عليه السلام كا روح الله الأمين الله سبحانه وتعالى كا أيوة دنيا ني أيوة ألك جونغ دنيا لي أنانينا أنا لبا القرآن ودي القرآن تشنتكي المنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام القرآن جينا الكرام محمود دكا أيوة ويؤمن بالقرآن أعظم هذه الكتب أبي واجب يبالغ كذا أقل لمن يعني القرآن يك أفوق القرآن من كتاب نونو أبلا بلبل باي ومهيمن عليها القرآن ده شيء تنون بكا كفوق نانا كراو يلاسي بارك كرانوي والشريعة جوتو القرآن يادتكو ونسخ للجميع أحكامها wa qur'ana de nana kan ngafen tonunu to sabay mi benye kuna ka bele jele kiti touché wa shara'iha ka bele jele sharia wuli ka boy o ma qur'ana sharia o de dugma ko mara alakara sallallahu alaihi wasallam tle bolé faka ta se dugma ko de be mele kelima
ambi ala deli ala kanga hakili mawye ala ka to anga sakane vamuya op mal islamaw ala kala mande on korfa laba e minni nisikina ay to anga mbulu ci qur'anina ay to anga mbulu ci qur'anina jin an lahara abi sorone qur'an de imam makobe ayo jina ibulu ci qur'anina imam makobe lahara la ibulu ci qur'anina imam makobe sofla la nyove ibulu ci qur'anina alay al-islam ya jamakulu bele bamunu nga nyisi vaka to bu kalay alhamdulillah rabbil alamin don nyumandu ibi métier do ibi aywa akala ka diplôme nyuma zoro ka bara soro ka balu i halala iti sirimana salama sharia yo nyini nga odoni ibo de taga fari bolo dala abi seteli ga sa qur'an ma livru chama sabene do qur'an na bis to kana ka kala aywa ni aywa ikadoni ni nga ka gere karamogo la minye larabu ka karamogo ye o be makhraju latle iye fo harfu ka ke arabu ka harfi ka tlenga dime bi ka sel soron kala ka qur'an yi mago be fefe na la bi se ka kala ka shido ka sore bi ka bureau kono iye se ke ministre yo ko fe iye se ke président de la république yo ko fe ka sore ka dine bi bula ngal la nyini yode ala ko no ko ya ana bal islam bala jelema بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين